Pumunoka elhishi. Church to kunase. Boleh church to apani aro ami ase. Itu amihan punigina aise. Aci ami 7 times continue kuri oleh monase. Tadi pumunok ma ikian manner or important hadau. Pumunok ma colak hadau tawa believe ateng lapu hadau ceng iangi number chama. Ni sebuah ma relationship hadau tension bu kawang bay o teman jam se Krista ma hadau tension bu molak. Hayang unity hadau ceng iangi. Teni tawa sacrifice panna pabu tuido hadau sacrifice hadau ceng iwanangi. Hadau pumunok chama molak hadau ikian o nyungok hadau ngau bena. Hadau pumunok chama heku molak. Hadau pumunok molak se obi iya bay. Pumunok nang hayang atau teman hadau jayangi hayang hadau nang molak. Hayang molak. Hadau teman hadau manner hadau pumunok hadau teman church ma molak. Hadau tengah pungolak pungbong teman ma hayang teken bu sepai sabu molak pungbong. Hadau unity teman molak pungbong. Hayang panna pa opu tuido bu hadau teman molak pungbong. Teni teman hadau dan lewenangi sacrifice hadau dobu or tuido bu. Roman chapter 12 verse 1 da teman jam seleh. Roman chapter 12 verse 1 da lewan da. Jehenau lang numan jui pem yen tuido bu cha echau hayang ya oglak na todo sa tawa kawang sepsi kaya numan da hengnam tawa numan yahama yup kembu. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Offer nemeng do nang jing body nang pem hadau yen tuido bu cha ne echau ba me kawang ya oglak na kawang da hadau phado se imina. Tawa chin ngau bayang gi teni teman hadau yumnok ta ayen ocean baya bay. Kiman chun amigan ilo church ta aise itu bi amigan ekta offer ase sacrifice or amigan ekta issue ke amigan bi ekta life offering ase. Nangu hadau teman ayen tuido bu cha mona kawang da paya anyaya kemjeng ma 1 hour short pu hadawa teman hadawa kawang ngau chai o kawang de yupa kama hadama kawang hadau jude ase an ma bu jude ase ang atu yang hadau among de payang ba teman short jabe kawang de yang kawang de yupu bai hayang hadau jonga mongjang ma jau xie teman hadau kawang de offer ne meng bu de meng ma hadau kawang yang hayang hadau ayen tuidobu hadau de ina hadau kawang de teman tuidobu jane palak 싱잉은 마파부샤 하도 뒤도부 예지 해양보에 하도 yen 뒤도부 하도 가왕정네 대만에 엔느냐에 소부 하도 뭐나 해양보에 마부주대 녹쇼 안부 야 아빠양아 하도 뭐 구시도 못 보는 명가마 하도와 왕분의 이지 하도 나가 뒤도부 하도와 자장 잡는 명락 해양보에 가왕 정네 대만 yen 뒤도부샤네 명락지네 대만 엔느냐에 보면 가왕 당나 빠에 yen 오션 소자베 hadolan jingna mohiman hayangboy kawang atema jingna sacrifice ne mengbu hado de lewan de hado ba chengba de mana iyabu yoga hado kawang nang jingna hayang jingna hado iya ayen phayangi isu tai laga sacrifice to amihan kobona bare tai laga nija life dishi amihan gane apani amihan ge morom bishi thagabra tai laga life tak dishi tai itu ekta burn offering nisina. Poila Old Testament dedo ekta animals katigena burn offering di lagi se. Apani ba sin guri ledo, pap guri ledo itu burn offering. सबसे फाल वाला मुस्तु sheep or to say ekta animal itu burn offering di lagi se. Hoile bi itu bra amigan sapa hobo paranai bose. Itu ba isu tai nija ahigena tai laga life amigan gane itu ekta sacrifice kori itu tuidobu ayen iya phayangi hadau gaye teman wangangoi tamnak china
하도 때양에 해양에 이대명 발란 등락 발란 때만에 은내 냐이부 배 해양에 유임의 낭부 하도 때만 에연부 항이방어 야배 낭아 파부 가왕징에 낭아 런부 tuyso hipak 하도 가왕징에 파부 하도 sacrifice 하도 offering 하도 기부장이나 때만에 해양낭 해양도 때만에 의인 오션에 가왕징에 hipak 원야배 하도와 자장자나 이지 하도 낭아 가왕징에 파부 하도 때만에 하도 때 이도와 Over John 15 verse 13 14 the level John chapter 15 verse 13 Greater love has no one than this that he lay down his life for his friend You are my friend if you do what I command 하도 짜잡의 시용부 하도 근부 하도 이에 낭증내 해양의 이 선바증내 이 애연 레이다운의 명부 바부노 애연 낭세판의 바부 하도 독터 하도 이에 간부 하도 담루에 하도 용부 하도 쟁부이나 해양부에 의인에 대우 나부 하도 이 가만 가왕아 릉덕시 이부 하도 똑파이데 뭐야 하도 기응어야베 하도라나 누마나 에셈바 세 하도 이부이나 하도 가왕아 이에 이부 하도 example 이부이나 하도 요이sem바 징네 이에 하도 에연 바부 하도와 카다쟁 이분의지 지수 크리스사 이에 낭데 sem바 세테 양에 이에 낭데 육목간데 대부징네 이 에연 이 레다운의 명부 이 에연 판의 바부 해양부에 어연나 응하우샤야 하도 기아 릉야베 이마나 누마나 sem바 사도 디니 하도 가왕 sem바나 명락지네 가왕 번자라 공부 가왕아 몽부뭐 담아 겜나 공부 하도라나 이 sem바네 명 해양의 이만 증네 이야 해가 에연 파양기 해양부에 하도 두이도부 하도 파부 이야 사하테만 증네 파오부 해양부에 때만에 봐 때만 에연만 매봐 해가 때만에 판네 파부지 오고 해양부에 때만에 정나가 항이시 이 원자라 하도 이 하도네 이부배 어연나 응하우자야베 어연나 이 가만 Ia ngau tambu hado ki leng mo yabe hadolana sembalan si we oyena I wenjaya be kiman chunbra amian Christian kanbra tai laga kotha nishina amigan perabo pare itu kan tai laga ekta satiya se First Samuel chapter 15 verse 22 de hado chingna tauma hado ngina First Samuel chapter 15 verse 22 de kodo to obey is better than sacrifice hado obey Benjaibu hadowa hado sacrifice na myangbu hado burnt offering pabu nang ayen tuidobu hado bai chiong buja sa hado kan nyo tingma ngabnya benjaibu a tuidobu bai shimai bu ba sa kawanga nang mo bua heyang teman mo bua hado benjaibu bai I yakona isubra abni ke lagado khali abni do tai laga pata kuni bolagi tai kwan sina thaki bolagi itu hi सबसे फल ताई इदु एक्सेप्ट कुरियासे हादौ First Samuel chapter 15 mengawa hadawa sol angbare hado Samuel hado prophet Samuel ibu kawanga ida ngau keng cha phayangi I vihokta talak sina nanga tewa ching lang se tuilak bungbong hangyo nanga hiya bung se ibu heyang boy sol angba I tewa I okyang ai teu chingja I Dauda capture na mga tauba chumubu mabu kadalan iya ya yang hiyang mabu tuinan iya yang kawang ibu ki iya yelan hado iya te bage iya lang yang hado jingna kawang mungmeng yang mungsi nga yang teman ma hado nangjing nang hipak ma nang oklak hiyang bu kawang ibu ba I wan hai jai lak bumbo nya lak bumbo hado nang opune ichi soil iya te bua iya opugi de hai I hipak I angba Ia mabu viho ogangi heyang hado I okui debu heyang I yahu bu duimelang I mabu ya angi hado jina kawang mung menyangi kawang ibwa hado kawang wenjaibu hado duido bu pabu be siong bu jase hado imina to obey is better than sacrifice hado Samuel sold hado ngaukyang ngaulang thayangi kawang mung meng bu ja hado kia tengi bu jisu Christ nang hyang atau temana wenjai bu temana I tokpede kemla
이 원자락 해양아 때만에요 이 몽부마 겜능낭락 해양아 이 몽부 때만오 능능낭락 해양아 나가 카왕증나 히박 원부 하더라 나가 낭페 정부 낭 세우산 유발란 때양아 나가 몽명아 몽치에 릉유후바 나가 때노 해양보이 하더 어세야 나가 카왕증나 릉세야 나가 때라고 해양아 카왕증나 나가 히박 나가 파부 하더와 짜장자고네지 카왕아 나가 하더 몰래야 나가 때라 Psalm number 51 verse 17 delewande kawanga yak oglakne tui to bua mongjang baibu ona hadu ini kawanga ya oglakne tui to bu phabua teman mongjang baibu hadu ona nang mong chue yibu nanga yong oda ngo bule pujama nanga kada eyong chete egobu heyang boy hadu kada eyong ngobu nang mo maabu singeng ngobu nanga yumnokte nanga kada landa offering nanga ma phawobu 해양부에 낭몽 예바이번 거 보는 맹가 막 하도 왕보내 이지 해양부에 카왕데 드이도부 바부 하도 카왕아 랭부바 낭몽 바이부 낭아 시술부바네 맹아 이에 하도 카왕 먼자이부 하도 카왕아 하도 랭아 카왕 몽장 바이부 해양아 몽lep부 낭아 예이 시베 예len 하도 카왕아 하도 어윤나 몽 바야베 어윤 몽lep바 바야베 하도 안데 이에 예이 시베 야 iya hadolanda kana tela iya hadolanda lengnang heyanga hadolan ka dalanda iya mohimana hadolanda teman miang kumbo hado kawanga teman da mebu yahu gua teman mong paila kumbo teman kawang dang da paila kumbo nanga te buki ichi abani laga phapana ni sinana hoi lebi amihan itu isu laga osore amihan mon kuligana ahi bolage Hebrew chapter 10 verse 12 te sadamde Hebrew 10:12 te godo Hebrew grace sawa endu china chende ekam yinangbu dobu cha duido yangi dawphema kawang yakcha yima I so Hebrew hado grace sa endu china hado jiso grace sa taman endu china ekam yinangbu kodam no halaga duidobu hado sacrifice hado na iya hado jama iya hado duidobu hayangi hado pa soyanga iya iba kawang yakcha ima I sota no ang si duwe iya hado jama hado ese iya hado lengyangi hado wa jisu kresa I nang hyang atau teman jingna ayen pabu hado changena hado oba teman jingna I kresa I shanga liyawe hayanga I demo opung I yanga onga iba yakcha ima iya demo shotbuhe hado meaninga iya atapane membu sa overall the owner hayanga responsible hado wa kawang jisu kresa ima hado ngona hayanga I dewa malik kibu teman jingna hayanga ima langse sa power ngona iya aselin bu ok hado wa iya chama teman jingna duido bu pabu hado ngona Roman 5:8 de sadamde while we were still sinner Christ died for us temana enunu ngo wandemu grace I liangge si boke teman enunu ngo wandemu amigan pap gurigina thakata embrahi isodo dai amigan gane murise iduge kun mano ba accept kuribo idugan gane idu isora abanige idu salvation do tibo idu yak gurigina amigan bi idu isu osode amigan chutu mano hoigena ahibo lage Ephesians 5:2 de kodo and live a life of love just as Christ loved us and give himself up for us as a fragrant of offering and sacrifice to God. Hadam iwa live a life of love. Ayen ngobu hado kanbu ma ayen ngodo shiki mina. Ayen teman ngobu ayena kanbu ma ngodo. Christ hanggekan hado kie siwe. Hayanga I himself I 닝닝네 I demanda hado ayen duido buja jonga bimebu duido bu hado sacrifice hado kawangde I payangi sa hado ibing hado kawanga ya demanda kanbu pay ngodo sha hado ibing hado over demanda kanbu ngo yabe jamsha special bu pay hado tuisu ase chingna nanga mongi takpa mongi myangba nanga wenbu hipak nanga yitakpa nanga lengbu tuisu de nang lalie nanga lengbu okla 해양보에 까다 어떤 증내 해양아 나가 힙박 어떤 증내 해양아 나가 대부박에서 어비야베 하더와 낭데 힙박 용을 넣고 해양아 하더와
khawang chino hadawa mohimana ye chigo dau chingna kan buma yen mo do khawang kresta chisua tamanda kan nukia si ibina hayanga iya epi amai tuido bu hado taman chingna phayangi khawang iba khawang mo hado jonga mai epi amai tuido bu khawang taman chingna phayangi hadawa I kresta hadawa Hebrew 10:10 may ibwa we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ one for all. Hallelujah. Teman jauh tamnak china. Teman bangang moye tamnak china. Christ sa chiso I ayen bem hado I tuido bu phayangi. Chame langsu bu china. Itu iso amigan sapha panai di bole. Amigan bi holy ho bole. Amigan bi tai osode aibo pari bole. Itu iso tai sacrifice kurise. Ekbar tai laga body. Sop manugan ego ase. Khali tai ekbar murise. Holy bi itu to sop laga dunia laga manugan kane ekbar hi tai itu cross te cha ase. Hotai tai cross te do ne chai o ne jabo. Holy bi ekbar tai cha itu ba sop ge amigan ge itu cover up kurise. Itu to amigan itu chani gena. Amigan itu iso osode aibo parakan. Aro amigan bi itu tai bra sacrifice tak apni kane tai laga life tak diage apni to ki sacrifice koribo itu ase church te amigan bi itu sacrifice he anga offering hado teman mo la mo teman yo yui ayen jingne yui ngo wande toi me lengla hado nang sacrifice he anga nang atau nang mabu mohiman hado nang khawang da lei bu phala mo apni ba palaga itu blessing do apni bi share koribo lage itu isoge amigan bi tibo lage tai brahi di dagibo apni do ne dibo itu do thik nai amigan pa itu kan so blessing issue laga tai laga eta blessing ase amigan itu do amigan bi tai ge return back thanksgiving amigan itu tibo lage aro amigan laga physical amigan body phal rakhi dia phal thaka dande mai ngo wande tamana tui me lengla hado wona nanga vu ba ne me yang hema nanga tak hangaji iba ling malam nanga tui me leng bu yo ko amigan sok manobra phalgam kurubule mon hoilebi abuni do krishna da homai gena do kun manobra bi kuribo na parebo hoilebi amigan do phal thaka dande do niju laga kusire thakibole mon ase hoilebi itu nohai phal thaka dande abuni yang abuni phal chukra thaka dande abuni laga kam kuribo para dande abuni time dibi itu bra iso itu ge abuni ge lobole mon ase itu tai do abuni gane tai laga life tak tise itu ge amigan ki kam kuribo amigan bi itu church society de amigan nichu laga level de phal kam kuri gena tai osode aibo de go gena khata bra itu isu laga khata chanai gase hoina chenge khawang yelak ko moi man